nasayaan. Amom nga ornusin ti balay mo, kaanakan. Mukmat basit niya karpintero ang ka. Tapno pumintas mo tayo balay ikaw. Ay, katuwa na. Masapul mo't adalusam ti paraangam tapno saan anak ka baga dagiti ka baranggayan tayo. Saan ka matanagan ang ka? Armito tayo na. Iwan gaya ang kwaraw. Agron tayo magkiday. Ha? Apa yang ka? Ada ka ti parikot? Ada. Panikot dagiti nagado basura, kwaraw. Ang mga nagtudaw. Ket malayos tayo. Ketunaan ka? Sidadaan kami nga gruta. Basta ada makan. Saan ang problema ti makan, kwaraw? Basta laki di aramidin nyo ti pagrebengan niya. Lumaya dati saan asumaraw. Ket pagmitingan ala. Ilipas mo na itan aramidan. Enteng, agpaiso tinadamag ka? Anya deta nadamag mo. Nadamag mo ka di EJDCWT. He! Anay ko? Di nagngarod laawan Eta nasakit tila payag ko banang. Sa anak mo't atuling. Saan ka mo't alinaawan? Aya! Enteng, masapul nga aglinis tayo dito'y barangay. Ayun aba nagdungaw. Tapno maliklikan ti panaglayas no agtudo iti napigsa. Awan, iso aday tati ibagbagaan nasagap ko adamag. Agpalinis kayo kano. Kat, amo ka di dagiti ka barangayan dayta? Saan pa nang dungaw? Agpamiting ak no bigat. Iso, titalantanan may. Nasayaat mag. Ang, adda punduyo para itikanan dagiti aglinis? Dayta nga ro ti pagsasaritaan may inton bigat. Di ka madanagan. Dadapay laing pundo ti barangay. Ay, siguraduan nyo ang mausar iti hosto dayta apon daw. Saan kat nga umunag iti bulsayaw? Sana bali tadamot manguday. Tila ibagbagamot. Apay ko mga umunag iti bulsaming. Kapitan, kasano nga iti pundo para iti kanandag itaglinis iti barangay tayaw? No problem na ita kagawad. Naisaganan ni treasurer. Nasayaat no kasta, Kapitan. Kasapulan ngamin nga glinis tayaw, tanay, narugitan ti barangay. Yan tagay sikat ti nagsaludsad. Kagawad. Sikan ti mangidaulong iti panaglinis tayaw. Ay, kunak no si ka, Kapitan. May maya, no maiwaras ti trabaho. Ay, sabagay. Husto ta kunam. Tapno amin tayaw katag trabaho, Kapitan. Ay, wala. Kain palagi pan tayo dagiti ka barangayan tayo. Nga aglinis damot iti parparangan da. Ay, wan, Kapitan. Mamulta. Da sino man asaan asumorot. Kas napagnunomwan tayaw. Agpaso na ita, kagawad. Aglapsing. Mamulta. Kan ag-community service patlain. Ariglado, Kapitan. Badaw, saan ka kadi amapan makilinis kadagiti ka barangayan tayo? Tanggapwak nga ito yan. At damot dagiti matangtangdanan nga agdalaws. Anya, uray adda kat tumulong talata. Ahaw, bayam man dagita. Imbag ano swilduan da tao. Saan lang nga pagmiryendaan da? Iso nga rod ako na da abin nadang. Wano saan, maawagan iti tinulong, wano bayangihan. Aha, ang mga naramid lang ni inting bating-ting dayta. Kahit anya nga rod ti maitulong mo para iti barangay tayo. Tumulong akto no sakton ti Kapitan. Kanon topay. Inak tumulong, tapno isupay ti merienda. Maglilinis sa amin nakabaranggayan tayaw. Nasayaat no kasta kwaraw. Ayan nga dagiti kakaduam atanaw.
Imo na ata na nagmerienda. Anya? Katsanda pa mo't anak dalos. Mabisinda ka na. Awan mo tinaglabsing nga nakita may. Ay, suda ko matimang pangan ka na kamay. Embala, ibagam at tumulong da. Numalpas da nga merienda. Kwaraw. Ariglado ang nga. Kwaraw! Papadam ngay. Inakpay mo ang merienda. Masinak mo. Tijaski, napanan. Unay laki din na kita at tao. Nay, imbagman, mare, tada ka mo nga may makilinis. Ay, katun. Tanakababain mo, maray. Na, amo magayam tagbain, mare. Na, oray kaskasano akat amok mo ti agbaing sagpaminsan. Kahit ni pari badungay. Daychay, agid idda iti papag. Saan kanumot amatang danan, iso di na kayat ti umay tumulong. Na, kaya't na ka na yun ang matangdanan. Amo pa'y daychay apadong. Sana bali tada ka mo't mare. Ay, katun na maray. Ay, ungayam. Anyang iti merienda. Na, apay ti merienda. No ibagak akapilaang sumurot ka kadipay. Na, katno adamat pundo para iti makan. Amok day tamaray. Wan, amok nga da pundo para iti clean and grind program. Malaksid no imbol sayaw. Day, Ay, narabyan kayo ato yan. Sa dino tinakadandanunan niyo. Tapay nga itakalang anak awed. ay, nauna yan. Ay, nabnab sugat. Ay, Anyaya ti sindayaw. apay, saan mo analang abtintigab ka? Ay, lechon ti sindamay. What? Kahit apay ngardasan ka nang isilupin iti para kanyak ngay. Ay, nabadong, san amabalin ti mangisilupin, ta maiparitin ti agusar iti silupin ita. Ikat oray ko mabinalkot mo iti papilan Awan ti papel, narugit amin. Apay, kayat mo ti mangan iti nabalkot iti papel a narugay. Ay, oray nga lang ako madidan ano isaw. Basta ti importante, at ako matinsangpot mo para kanyak atoyang. Ay na, no kayat mo, umay kamot ngamin tumulong ano adda ti kakasta atin nulong dito'y barangay. Amo kaya nga rin nga dati lechon na sidain. No, mag, siyak ko matinapan ata si katinagbati dito'y balay. Na, makitam day tang ugalim, day talabagbagim ti pampanunutam. Ay basta toyang. Ibagam, no kaano nga damanan ti panagbabayanihan. Ta sumuro takmat. Makipanganak adak no may rano dakmat. Kitaan ano dan tumanan. Sigay tenak maturugan. Tani, permitibus sugaw. Ay. Na, tinanawan na kung dito ni Toyang ka. Sana mabalinday dyan na pasama ka. Nalogyak. Diyak paturugan ni Toyang. Ag soundsak itinapigsa. Inteng, yeg mo day ta nagkapyab no nalpaskan. Tapno maugasa kon. Sa anak pa'y analpas, banang dungaw. Si kangarudan ti mangugas iti day taa. Ariglado. Ay, wan gayam. Nadamag mo tinapasamak iti sa bali nga ilay. Anya day tadamag, tay patangatang ta ijay DCW tay. He? Ijay nga rod tinakangagak iti damag nga ibagbagak. Aya? Anya nga rod day tadamag ngay. Ay, nalayos ka no may sa barangay, gapo iti basura. Anya? Linayos ti basura ti may sa barangay ko rin. Ay, day ko. Unay ka ba? Tatik-ulan na ba? Madama akpay mo't nga kap-kapi. Damdamag aglaing mat. Ay, agpiluso ka man ngaminan, inteng. Ay, masapol akitaan nyo Amangan lumalayos tayo mo't dito'y naagtudo itinapigsa. Ay, duduri. Iba ng dungaw.
nadalusanan dagiti kanal, kastamatan jay imburnal, agraman, jay imburnal anabangsi. Kagawad kwanan, sinigurado yung kaday, anadalusan dagiti kanal, kastamatan jay imburnal. Wen, Kapitan. Ay, good! At dagayam ti saan analinisan, Kapitan. Sa dinaw. Saan mi analinisan ti kanal kan imbornal iti nagbuddengan ti barangay tayo. Kan iti karo ba barangay, Kapitan. Apay, kuway. Napomponno iti batbato kan dagdaga, Kapitan. Katkalyan tayo, dalusan tayo. Asino kay tagkali, Kapitan? Numabalay, dagiti lalaki, ti tumulaw. No adasaan ang makaumay, mangibaon, iti representative na. Nasaya at ano kasta, Kapitan? Alangan mo't ada kami ababay tagkalay. Ay kit ure da kayong tulaingin tagluto kan tumulong ang mga waras iti makan. Masapul nga rod ang mabagaan dagiti kabarangayan tayo, Kapitan. Ay win, no problem. Ibagag kadakwaraw. Tay pakaambo da kadagiti kabarangayan tayo. Matungpal, Kapitan! Parintay! Paray! Nangig ko nga naman ang ipakalay. Ada ka di makan. Day talaing ka diti sa lutsudan. Saan? Damagag pa na niya ti masida. Ay ure saan kanyo umay paray. So day tamot laing makanti kagaram. Damagag lang na damakan makaluksaw kan. Na. Apay aya, no adda. Ay di masidangay. Kan anya nga oras ti panangan. Day dakat ti magbagak. Secret, no anya ti masina paray. Masapul no may ka, tapno maamuam. Ni parinting mat. Sige, umayak. Isupay mo't no dati mayawid ko anat damakan. Waraw! Sigurado kayo kading nga dandag iti usaran nyo nga agkalay kan aglinis iti kanal kan imbornal. Kumpito sa Ricardo, sa kagawat ko na. Abay, Aling Rosa ti DCWT. Kitsan matamakan ti usaran nyaw. Dami na, kunak kuma. Mala, ayaban nyo dagiti kakadwayon tagrubwat kayo. Marikwanang! Ayan na nga'y dagiti naluto makan. Ay, marituyan. Ijay tayo ngagluto. Saan na ditoy? Ang umadayo tayo to basit kadagiti at trabaho. Ay, kasta ka di maray. Kunak no adan ta pumido ta kuma. Natutuyang. Nuway nga ta sumurot ka ba eh. Tamapan tayo agkalay. Da kayo da. Apay makakali kaya. Amangan kit day numaasar kayo kanya katsakte kaliyaw. Nalala mo na kayon, Kwarog. Sumaruno kami kada kapitan. Agrubwat kay kit day. Dagi jayon na parintay. Kastamot yung dagi ti kabaranggayak kalakay. Ikamakmot na itinarugit apala. Tapno sana madlaw ajak nakikalay. Medyo rugit-rugit motibado ko na. Tipitak-pitak. Orayat ti pandanganan. Padang, anyatar aramitum dita. Tuyang, dita. Saan ka nagulaw? Dito. Apay aya. Dito. Hindi ka naariwawa kunak lang arudan. Di mo ipadlaw nga daak ni tao. Ay salbag ka. Anya ngamin ayatar aramidum dito. Di ka tumulong nga kalat. Mapanak to no madamdama. Ngam urayag pa iti pandangan. Aywan, ay saganam kit din ti silupin mo. Ay sus, di nakiramraman kita badong. Sakti mangibutak-tak iti aramid mo no iraman na. Ay, no di mo kayat di saan lang. Mala, ingay jayan. Panawan nak dito yan. Marikwanan, umanay nga tapiin na po nga inutok.
Ay, gusto mo't siguro day jayan. 5 adadakkel abanga, maray. Tapno sigurado, mangisa ang akpay. Banag! Banag! Kagawad, umay kayo biit na day baka. Ibagamon ay mangisa ang akpay. Adyan ay taaya, kapitan. Saan nyo ngay pagpakita noon niya tisidaan tayo ita? Ha? Apay man? Ada ni paribadong ijesirok ti kayo. Agsipsipot noon niya tisidaan tayo. Na, uwan nga agpaiso, kapitan. Ay, amo konti ipakita ta. Akampay ide, si datayaw. Anya ti aramida, marikwanag. Makamu kayo pala ang dito'y barang, kagawad ko nang tagsubli akong igitrabaho ka. Ay, sige, Mari. Siya konti makaamaw. Si Martin dapat tengah kalkalay. Ay, panangan sana. Ay, karga kiti pitak na kiti imak. Ay, kanipunas-punas kumatan kiti badaw ka. Kalpasan na. O masidagak matan ka na kiti agin ina na. Akabaranggayan may. Ala, kabaranggayan! Agbugbo kayong tamangan tayo! Mangaday. Anusan tayo na ito'y sardinas! Sardinas! Ay, unak man ba tagilitsyon naman sila? At si datayaw. Pumanawak la dito eh. Total sa anak mo tama bisay. Excuse me. Apa po ba daw ka ba ito pa? Unak man no dati pundaw para itimakan akong kunayaw. Awan magayam para intay. Makita. Di talagayam ti imayam dito. Ay saan mo ta? Kita ang dagiti imak nakapitpitak. Saan mo't apitat iti nagkalyan tayo na itaparay? Pitak mo't iti sirok ti kayo. Ti ko nam. Jak nakita anak katugaw kalatan iti sirok ti kayo paray. Nagadong ay bagbagang para intay. Agawin na klangan. Tama pa anak mga tijubalay. Babayo! Kukuha yun lang to sardinas. Malaw may kayon. Dahito ti pinikpikan kanda dumapay akarnay. Umay kayo tamangan tayo amin ay. Iti buti plano, marikwana. Sana pa nagimot, Maray. Kanayon mga minakasjay ni Pari Barong. Ay, mabsudak man din gagaway. Agawid kun kunamatan. Ay, ikat numalpas ti pa nagkali kung ako mamaray. Agad, ayan ni Pari Badungan ngay. Adda itay ijay sirok ti kayaw. Naibagak mo ti. Ay kat ayabam lata. Tamangan. Ure ada ijay sirok ti kayo. Ay isa na balay. Tamangala no adda matda alit. Sige latta, Maray. No isuti ko nam. Mga lakalatta. Tawan mati mangi pare. Napanoga ka nagkali di kalma. Kasanaw, dilata mo ti sundayo ti pangal daw. Anya dilatang ibagbagam data pa daw? Anya nga rag kwarag. Kat no pinikpikan. Kan nagduduma po tayo tinaydasar. Anya? Kat no nabayag ka sinipsiputak no dati karni nga idasar da. Kat awan mat. Ay? Kayat mo asawan. Sinipsiputam no niya timasida. Tata pa daw? Ay saan ko araw? Aguray ka man. Agpaso ka di pinikpikan kan karni ti sindayaw. Aywan, tata pa daw. Malagip ka. Kat nang nyawid pa ninanatoyang katagitinat da. Ay na yun da dya toyang. Hindi nagmagbaga kanya ka. Sige, agawid akaw. Tamapan ko man kita na dapat tinata. Ang mga noy nibusan ni Toyang. Yay!
Paglaing ka nakaturog dito yang. Luka taktikal diraw. Inayadag. Just kiss. Meow. What's up? Meow. Ganyan. Naturog mo't lang nito yang. Tamo na talaga po sa lang. Tinagkalong. Ay, mga nakaunaham. Nagimasin ti karna yaya. Nagutuyan! Ayaw nga! Posa! Posa magayam ado at isa ka na agadak! Nagutuyan! Ay, saspagan! Ang dardaman di ulam! Ay, oh my God! Hindi niya ospital! Ay ko pare. Ay, nagutot ti sugat iti olaw. Apa yung katawan na ngay pare? Ko. Kasano? Kasla dakil asi perti anda dita. Ito yan. Manoy at iday ti sugat iti olaw. Nasurok a 15. Naglawa nga may tinasugat. Unay tamat na milang to yan. Abay nga pinangurnakan. Kanya namin tinapasama kaya. Ay, kasanaw. Kunak namin no dahil tayo pusa nga agkakalong. Kitalong na jay karne nga nyawid ka. Tagayam. Pusa! Adwatisa ka na. Ay, gusto mo ka na parintay. Nagutot lang nga ro ng tisugat daw. Kastapay lang dan arami daw. Katakatawan lang din.